Poštovana publiko, dame i gospodo, sve je spremno za sledeću borbu. Vako Pro Super Fight K1 Rules plus 91 kg. Večeras u crvenom uglu iz kluba Ariston iz Podgorice dolazi Miroslav Vujović! Krvav mjesec vrh košara, grobnice ga srpske skrile, jezni mehom mrak damara i jecajem gorske vile. Smrtnim ropcem šuma zbori, vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne kori, ko sestrima vaša vila. Odsjekli joj psi u vojke, sustigla je mrska kajka, al se ne da zorče vojka, na gorkina naša majka. No krstače ove straži i amanet vitezova, junačke im rane blaži, starom listom sa Kosova. Tiho tuži i zapjeva, ne navikla na okove, ko Kosovka nekda djeva, mrtvu braću pjesmom zove. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni amo, traže od nas prađedovi, da dušmane Dame i gospodo, Miroslav Vujović! junaci, počivati ne smijete, treba jaram da se zbaci i da poginete. Njegov protivnik večeras u plavom uglu dolazi iz kickboks kluba Topić Team. Dame i gospodo, pozdravite Nikolu Filipovića! You know what I'm saying? These Rough Rider niggas. Uh-oh. What have you done now? Told y'all niggas. You just don't listen. Why must you be hard-headed? Tried to explain. She didn't hear me though. Now, now, I must let you. I must. But I want to. One, two, come through, run through. Gun who? Oh, you don't know what the gun do? Some do, those that know are real quiet. When you think you wanna try it, fuck around and start a riot. Niggas gon' ride regardless, because I'm the hardest rap artist and I'm a start this shit up for real. Get up and feel my words. I make curves spit up and square. That's all I've been hearing lately. Niggas hate me when I duct tape me and make me. When they raise on the wall when I brawl. Too late for that 911 call. Niggas stay beefing with a lot of them bluff. And not me, cause I'm a nigga that can get out of them cuffs. You think a lot of them's tough, that's just a front. When I hit them niggas like, what you want? The battle turns into a hunt. The dog right behind niggas, chasing them down. We all knew that you was pussy, but I'm chasing it now. And never give a dog blood, it's all blood. I have a dog like blood, fighting whatever, all up in your gut. Give it to me raw like that, and ain't no love, I do them all like that. Fall right up in the back, clack, clack. Dame i gospodo, Nikola Filipović! Večeras u crvenom uglu Miroslav Vujović, rođen 8.11.1990, visok 197, težak 107,
Amaterski skor 40 pobjeda, 15 poraza. Amaterske titule prvog Balkana, pobednik Evropskog kupa, bronza na svetskom prvenstvu 2017. Pobednik svetskog kupa 2019. Profesionalni skor 8 pobjeda, 6 poraza. Dolazi iz kluba Ariston iz Podgorice, trener mu je Predrag Lekić. Nikola Filipović, rođen 10.12.95. Visok 193, težak 105 kg. Amaterski skor 35 pobjeda, 6 poraza. Amaterske titule prvak Evrope 2018. Prvak sveta 2019. Profesionalni skor 3 pobjede, 1 poraz. Dolazi iz kluba Kickbox klub Topić Team, trener mu je Aleksandar Topić. Završena je prva runda. Vako Pro Super Fight K1 Rules plus 91 kg između Miroslava Vujovića u crvenom uglu i Nikole Filipovića u plavom uglu.
Završena i druga runda. Crveni ugao Miroslav Vujović, Crna Gora. Plavi ugao Nikola Filipović, Srbija.
Poštovane dame i gospodo, odlukom sudija 3:0, plavi ugao Nikola Filipović! Molim vas da jednim aplauzom pozdravite i Miroslava Vujovića. Jednoglasnom odlukom 3:0, plavi ugao Nikola Filipović. Dame i gospodo,